Yitwa General Retired James Kabarebe. Uyu nguyu rero akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane, ni State Minister muri iyo Minisiteri. General James Kabarebe yagiye akora inshingano zitandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yabaye minisitiri w'ingabo, yabaye umujyanama perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu by'umutekano. Uyu munsi wa none rero ubu tuvugana akaba ari State Minister cyangwa se umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane. Ni General James Kabarebe. Muribuka u Rwanda itangazo rwashyize ahagaragara icyo gihe hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2025, ubwo leta y'u Rwanda yanengaga ibihano Amerika yafatiye General Retired James Kabarebe imushinja uruhare mu ntambara umutwe wa M23 wanganyemo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku munsi wo kuwa kane icyo gihe tariki 20 Gashyantare, ni ukuvuga ukwezi kwa 2025, Amerika yatangaje ko yafatiye General Retired James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ibihano biri mu rwego rw'ubukungu. Ibi ni ibihano rero kandi byafatiwe umuvugizi wa AFCM 23 mu bya politike yitwa Lawrence Kanyuka. Amerika kandi yashinje Retired James Kabarebe kuba umuhuza wa guverinoma y'u Rwanda n'umutwe wa 23. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Laurent Macron yavuze ko ibi bihano bitumvikana ndetse nta shingiro bifite. Ati ibihano nta shingiro bifite, umuryango mpuzamahanga ukwiriye gushyigikira imbaraga akarere kari gushyira mu buryo bugamije kugera ku gisubizo cya politike aho kuzica intege. Yakomeje avuga ko ibihano bidashobora rero kuba umuti w'ikibazo kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyo gihe n'ibirego byakomeje gushinjwa igihugu cy'u Rwanda ko u Rwanda rwarufashe umutwe wa M23, ariko u Rwanda rwakomeje kubihakana ruvuga ko ubwo FDLR, umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariwo usanzwe ukorana na leta ya Congo. Ati ibihano nta shingiro bifite, umuryango mpuzamahanga ukwiriye gushyigikira imbaraga akarere kari gushyira mu buryo bugamije kugera ku gisubizo cya politike aho kuzica intege. Yakomeje avuga ko ibihano bidashobora kuba umuti w'ikibazo kimaze imyaka myinshi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ati iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa RDC mu karere, twari kuba twarabonye amahoro mu myaka myinshi cyane ishize. U Rwanda rumaze igihe kandi rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23 kuko abawugize ari abaturage ba Congo biyemeje kurwanya ihohoterwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi bamaze igihe rero bakorerwa. Rwagaragaje ko amahanga akomeje kwirengagiza ko akarengane abaturage bamaze imyaka myinshi cyane bakorerwa n'ubutegetsi bwa RDC, ariko mpamvu y'iyi ntambara n'amakimbirane amaze igihe. U Rwanda rushimangira ko icyo ruraje ishinga umutekano warwo mu gukumira ibishobora kuhungabanya bivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe RDC yagiranye ubufatanye n'u Burundi n'umutwe wa FDLR ndetse bose bagahuriza hamwe ko umugambi wabo ari ugukura ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aherutse kugirana icyo gihe na Jeune Afrique, mu bitangazamakuru bikomeye cyane cyane ku nkuru zo ku mugabane wa Afurika, yavuze ko ntabwo babwiye ibihano by'amahanga bafite kuko utabigereranya no guhungabana k'umutekano w'Abanyarwanda. Ati ibihugu bimwe ndagira ngo mbibutse ko bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababiligi, nk'Abadage bahoze ari abakoloni, bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kuko ndi guharanira uburenganzira bwanjye, barumva ko bantera ubwoba koko. Ati byumvikane neza, aho guhitamo hagati y'ibibangamira umutekano ndetse no gufatirwa ibihano nafata intwaro nkangana n'ibigamije rero kungirira nabi nitaye ku bihano. Ni kenshi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagiye avuga ko ikintu arajwe ishinga nacyo ni umutekano w'Abanyarwanda. Ati rero mu by'ukuri umuntu wese wagerageza gushaka guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda, wowe ntabwo tuzigera tubyumva kimwe. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda bigarukaho kenshi cyane. General Retired James Kabarebe rero impamvu akunda guhuzwa n'ibi birego muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni byose bishingiye nyine kuri aya mateka, ko urugamba rwo guhashya abacengezi ndetse no mu ntambara kabiri ya Congo ubwo bafashaga witwa Laurent Desire Kabila kugera ku butegetsi, yarayoboye ingabo zari zohejwe n'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ariko kandi icyo gihe biza kurangira mu by'ukuri intego yabo banayigezeho. Laurent Desire Kabila aza gufata ubutegetsi, aza no kumugira umugaba mukuru w'ingabo za Zaire yari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nanakubwira kandi ko Joseph Kabila uyu Laurent Desire Kabila yari yatinye guha umuhungu we Joseph Kabila General James Kabarebe, ariko amakuru akavuga ko General James Kabarebe ari we yinjije Joseph Kabila mu gisirikare. Hanyuma rero Laurent Desire Kabila akaba ngo yarabanje kugira ubwoba bwinshi cyane. Uyu Joseph Kabila ni umwe mu mazina afite amateka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'umwe mu bayoboye icyo gihugu, ariko n'ubwa mbere mu bayoboye wavuye ku butegetsi mu mahoro.
umuhungu wa Laurent Desire Kabila Joseph Kabila izamuka rye muri politike ryabaye nk'iry'impanuka tujya tubwirwa mu mateka. Ikidakunze rero kuvugwa nuko mu batumye Joseph Kabila aba uwo ari we ubu munsi wa none izina General Retired James Kabarebe bifitemo uruhare rukomeye cyane. Kabarebe usigaye ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yihariye amateka yo kuba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo za Congo akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda icyarimwe. Yayoboye ingabo za Congo nyuma yo kuyobora urugamba rwagejeje Laurent Desire Kabila ku butegetsi muri Gicurasi mwaka w'1997 nubwo nyuma y'umwaka Kabila yihindutse ingabo z'u Rwanda Kabarebe yarayoboye. Mu gitabo La Traverse cya Patrick de Saint-Exupéry James Kabarebe agaragaza ko ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Congo zifite gahunda yo gusenya inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari mu nkengero z'umujyi wa Goma. Izo nkambi rero abayobozi n'abasirikare ba leta batabazi yari isize ikoze jenoside mu Rwanda bazikoreshaga bisuganya ngo bagaruke kuguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mobutu Sese Seko wayoboraga Zaire RDC y'ubu yavura ibiti mu matwi yanga kumva u Rwanda arwasabaga ko izo nkambi zisenywa abasirikare n'abasivili bagatandukanywa kandi bagakurwa hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zinjiye ari batayo enye zigizwe n'abasirikare bagera ku 3,000 bayobowe na General James Kabarebe binjiranye n'inyeshyamba za FDL zari ziyobowe na Laurent Desire Kabila mu mpera z'umwaka w'1996. Imijyi yo mu burasirazuba bwa Congo nka Goma na Bukavu yafashwe mu mizo ya mbere zikomereza mu nkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari zaragizwe ibigo by'imyitozo ya gisirikare. Inkambi zimaze gusenywa impunzi zisaga miliyoni 2 zigacyurwa mu Rwanda. Kabarebe n'ingabo ze biyemeje gukomezanya na FDL kugira ngo rero batsinsure interamwe n'abahoze mu ngabo za leta bari biyemeje gukomeza gufasha Mobutu nawe akazabafasha kugaruka ku butegetsi i Kigali. Amaso ya FDL n'ingabo z'u Rwanda yerekejwe mu mujyi wa Kisangani. Abaturage haturukaga ibitero simusiga by'ingabo za Mobutu n'abacanshuro bamufashaga. Mu gitabo La Traverse James Kabarebe yabwiye Saint-Exupéry ko inkambi Tingitingi yabagamo impunzi z'abanyarwanda n'intaramwe imaze gusenywa yahise yizera ko na Kisangani iri hafi. Mu gihe ingabo Kabarebe yarayoboye rero ziteguraga kwinjira i Kisangani ibanje kujya igoma kureba Laurent Desire Kabila wari uyoboye FDL. Aha niho rero amateka ya Joseph Kabila mu gisirikare na politike yatangiriye. Ati sinshobora kwinjira muri Kisangani ntari kumwe n'umunyekongo, byabaye ngombwa ko nsubira igoma. Icyari kijyanye Kabarebe kwari ugusaba Laurent Desire Kabila kumuha umuhungu we Joseph Kabila kugira ngo binjirane umujyi wa Kisangani. Kabarebe avuga ko bitari gushoboka ko ingabo z'u Rwanda zinjira i Kisangani zonyine kuko abanyekongo bashakaga kubona bene wabo. Ati namubwiye kuvuga Laurent Desire Kabila nti muze ndashaka umuhungu wawe Joseph. Narinzi Joseph kuko yari yarabaye mu nzu yanjye i Kigali umwaka wose. Laurent Desire Kabila yabajije Kabarebe icyo ashakira umuhungu we dore ko icyo gihe atari yakabaye umusirikare. Kabila kandi yari afite ubwoba bw'uko umuhungu we ashobora kwicwa kuko nta na rimwe yari yakagiye ku rugamba. Kabarebe yaramusubije ati nzamwigisha, nzamuha imyenda ya gisirikare n'imbunda kuko rero ndamukeneye cyane. Laurent Desire Kabila yageze aho ava ku izima yemera ko Joseph Kabila ajyana Kabarebe ku rugamba i Kisangani. Ati tuhageze rero abacanshuro bafasha leta Zaire ati batugabyeho ibitero. Joseph yagize ubwoba ariko ndamurinda, twishe munsi y'igiti kinini cyane hejuru yacu indege ituzenguruka. Icyo gitero cy'abacanshuro kimaze kunanirwa Kabarebe n'ingabo ze bagusa agace ka Bafobori kari hafi ya Kisangani kuko ariho hari ibindiro by'ingabo zirinze uwo mujyi. Igitero bahagabye Kabarebe avuga ko cyateye ubwoba ingabo za leta. Abacanshuro n'abahoze mu ngabo z'u Rwanda ex-FAL bari bariyemeje gufasha Mobutu akazabasubiza ku butegetsi i Kigali mu Rwanda. Abo basirikare batangiriye kubangira amaguru ingata, abandi bata intwaro zikomeye cyane barahunga. Ku byo Kabarebe n'ingabo yarayoboye binjiye mu mujyi wa Kisangani abantu basa n'abashizemo. Bivuga ko ubwo FDL yageraga muri Kisangani abasirikare ba Mobutu banze kurwana abagera ku 300 bishyize mu maboko ya FDL icyo gihe nk'uko amakuru abivuga. Kabarebe wari ufite imyaka 38 na Joseph Kabila wari ufite imyaka 26 binjiranye umujyi wa Kisangani byari kuwa gatandatu tariki ya 15 Werurwe umwaka w'1997. Ati twabanje kuganira kuko abaturage bari badutegereje, buri wese yashakaga kumenya igikurikiyeho. Joseph niwe rero wagombaga kubasubiza kuko yari umwana wa muzehe. Kabarebe yabanje gutegura Kabila amutegura ibibazo nuko abisubiza, ubundi ajya guhura n'itangazamakuru. Mu kiganiro cya mbere cyamaze amasaha agera kuri 3 Kabarebe ati nge nasigaye mu kindi cyumba nta muntu wigeze ambona. Byasabye icyumweru ngo Laurent Desire Kabila agere Kisangani aho yahuriye n'abaturage muri stade akababaza ibyo bashaka
nabo bati dukomeze i Kinshasa. Mbere yo guhunga kw'ingabo za Mobutu zasize zisahuye umujyi wa Kisangani zinagirira nabi abaturage, ari nabyo byatumye Laurent Desire Kabila ahagera nk'umucunguzi. Gufata uyu mujyi byahise rero biha imbaraga ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba Kabila, dore ko Kisangani ari umujyi w'ubukungu ufatwa nk'amarembo ya Kinshasa, ukaba uwa gatatu ukomeye cyane mu gihugu cya Congo. Uyu mujyi kandi wari ibirindiro by'ingabo za Zaire FAZ mu gihe cy'urugamba, ari naho rero hategurirwaga ibitero bikomeye cyane byo guhashya FDL mu burasirazuba bw'igihugu. Ifatwa rya Kisangani ryavanye Mobutu ku izima, yemera ibiganiro FDL. Uyu mujyi kandi ifatwa ryawo ryatumye Mobutu yirukana Kengo Wadongo wari minisitiri w'intebe. Ibiganiro ntacyo byatanze kuko nyuma y'amezi abiri muri Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, ingabo za FDL zifashijwe n'u Rwanda zafashe umujyi wa Kinshasa, bikiri iherezo ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwari bumaze imyaka isaga 30. Laurent Desire Kabila amaze gufata ubutegetsi, umuhungu we Joseph Kabila yakomeje igisirikare kugeza muri 2001 ubwo yasimburaga se amaze kwicwa. Ubwo Joseph Kabila yajyaga ku butegetsi muri 2001 yaravuye ku buyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka afite ipeti rya General de Brigade. Ibyo rero ibya General Retired James Kabarebe ndetse na Joseph Kabila, akaba rero ari we rwose wagize uruhare rukomeye cyane mu kwinjiza mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Congo. Hanyuma hari reka nawe nasoreze ku makuru y'ibihwana nakomeje kugenda mbona vuga ko General James Kabarebe arwaye cyangwa se arembye. Kugeza ubu ngubu navuga yuko General Retired James Kabarebe amakuru arimo aravugwa nta shingiro afite, bitewe nuko nta tangazo twabona yaba ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda rivuga ko yaba ari muri condition itameze neza. Ibi rero n'ibihunga ni namakuru akunze kugarukwaho cyane n'abantu nakwita inyangarwanda cyangwa se abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane babanze igihugu cy'u Rwanda, nibo bakunze gukurura aya makuru ibihuha ahanini agamije guhungabanya umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi wenda umuntu yanavuga nuko si ubwa mbere gusa, nta nubwo bwose cyane cyane bakunze gukurikirana amakuru nta nubwo bajya banabitindaho cyangwa se nta nubwo bajya banabitaho umwanya cyane, bitewe nuko ni kenshi byagiye bivugwa ku bayobozi benshi cyane b'u Rwanda, byavuzwe ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bitwa abapadiri n'Ahimana bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe kugeza amagingo angaya, bagiye kenshi babika umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko bwacya rimwe kabiri akagaragara ari mu bikorwa byo gufasha abaturage gukomeza kwiteza imbere muri rusange. Ndagira mbibutse ko General Retired James Kabarebe ni umusirikare wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ikindi afite inshingano arimo nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Ikindi rero kirenze ibyo ngicyo, ndagira ngo mbabwire ko nta yandi makuru adasanzwe. Nibaza yuko aramutse afite ibindi bibazo runaka kubitangaza si ibintu bisanzwe. Nge nibaza yuko kubitangaza ari ibintu bisanzwe, nta kintu kigoranye cyaba kirimo muri rusange. Hanyuma rero ni ibyo ngibyo, ubwo wenda mwagiye mububona ku mbuga nkoranyambaga, kuri Twitter, kuri Instagram, ni bya bihuha niya makuru nyine bashaka gucamo abanyarwanda ibice, ariko abo bantu bose ni ugukomeza tukabarwanya rwose, tukabwiza ukuri, tukabwira ko nta ruhare bafite mu mitegekere y'igihugu cy'u Rwanda, kandi ko abanyarwanda twamutse twamenye ibyiza. Dufite amaso tuzi gutandukanya ibibi n'ibyiza, abashaka kuducamo ibice, bashaka kutubiyamo amacakubiri, bose tubasha kubabona. Ahubwo dufatikanye dukomeze turwanye abo bantu muri rusange bakomeza gukwirakwiza ayo makuru y'ibihuha muri rusange. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize kandi kugira ibihe byiza. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe.